أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Allahu Teala bizge iki dünya baxıtı nasip etsin hem elbette Allahu Teala bizge gıybedetlerinden anın lezzet tabırga nasip eylesin. Uraza ol zor lezzet. Zor rahatlik biratırgan aybir. Nindidir bir aşamışa içmişa turu da bizge indi ol üst ciratında ulçi almaslık bir lezzet biri. Amma aşamışa içmişa tırıp kına uraza tutup bulmay. Uraza tutasın iken urazanı tutarga kirek yanın bilen de tenin bilen de. Şulay yok indi tıyılıp tırıga turu kile aşav üçüden gine tügül başka ibirlerden de. Şularның birisi tıyılıp tırıga kirek naçar kişiler bilen aralaşudan. Ni gacep muhtaram kardeşler, naçar kişiler bilen aralaşmağı hayırlı iken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunda bir hadisi var. Eğer birer kişini yaratmasağız, onun bilen aralaşmağızdı. Yani, sin yaratmagan kişi naçar bulmazqa da mümkün. Aytiler bir jenimsimediler. Şamı yol sana. Lakin şu sana şamasa da ol kişi, demek sen onun bilen aralaşma. Yani, köngülüňni özüňden birçima. Ol kişini körgen sayın meselen senin aşuğun kuba. Kayadır niçiktir özüňni tutuşun özgere. Halkın özgere. Demek kirek mi sen onu körme, aralaşma. Bula bit alayda yaşarga. Indi naçar kişilerini yaratmaska biz tihişbiz. Biz kişinin meselen günah kılıuna, anın özüsün naçar tutuuna riza bula almıybız bir niçikti. Eğer riza bulabız iken, demek biz şuşu günahka riza bulgan degen söz. Eğer de indi biz ol kişini özgerte alsak özgertebіз. Meselen, matur söz aytip, yaxşı örnek körsetip, bulmy iken anın yanında katnaşırga kerekmi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, yaxşı dosti, dost indi ol senin aralaşa tırgan kişin şulay bil. Yaxşı dosti, anı çağıştırıga buladı, islimay satuçı kişi bilen. Ol islimay satkan kişi sen şuşu islimayını bulak itip berige mümkün. Bulak itip bermese satıp bere. Satıp bermese ol sen anı sılay, sirte. Alay bulmasa, islimay satkan kişiden gil temli iskilip tarardı. Çünkü o güzel gil islimaylar arasında. Amine naçar kişi naçar dostu, ol indi timirçi kıvıktı. Timirçi de, eğer sinanın yanına barsan, sana ut kabırga mümkün çünkü timirçi gil ut bilen işliyor. Sana ut kapmasa da andan kiygen sası naçar iskilip tarardı. Çünkü ol uzi gil tirli, ut yanında bulgandan sonra andan da naçar iskile, hem elbette indi anın işinden de naçar iskile. Bu timirçi naçar degen söz tügül, bu öyle көрмәгез. Timirçi bik yaxşı kişi, bik yaxşı hıner, kerekli hıner. Ama bu çağıştırıp qaragandadır. Mene şoňa görä de elbette bizge de kişilerini aralarga kirek. Şundan da naçar isli kişiler var. Naçar isli kişiler dindi. Alar tege tirilep sasıp ergen kişi tügül, günah kılgan kişiler. Çünkü günahның da özünün isi buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinde Müslümanlar bilen oturganda jil ise de saslı is alıp kile. Şul vaqtda sahabeler aytalar, "O, nindi saslı is budi?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Bilesizmi nindi isi ekendi?" "Yok" di Rasulullah di sahabeler ayta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Bu gıybetçiler isidir." Yani kişi turunda gıybet silesen, mene şuşunday is çıkady. Demek günah ol, hem günah işlegen kişi ol, sası isley bir iken. Andy kişi yanında bit bulası kilmi biri de. Mene senin canın da tege kişinin günahın, anın günahından kilgen isni sizirge tiyiş. Şoňa görä canın çista iken, andy kişi bilen sen aralaşa almysyň. Tarıp gitesin kile. Amma özüňniň ýeregiň pişerak iken, canın pişerak iken, sen tartylasyň andy kişiler yanına. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Шулай дип әйтә Ибн Гумәргә. Ибн Гумәр ди. Дин ул тән ди, кан ди. Динне кемнән алганыңны кара ди. Ягъни кем белән аралашканыңны кара ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бездә әйтәләр шулай ук, кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың диләр. Ягъни кем белән аралашасың, синең турында менә шушындый фикер ясарга була. Урысча әйтәләр бит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Шулай, нәкъ шулай. Әгәр дә син начар кеше белән аралашасың икән, димәк син үзең дә шундый. Яки ул кеше яхшы, әгәр син яхшы булсаң инде. Я булмаса, син начар, әгәр дә ул начар булса. Әмма сез икегез ике төрле була алмыйсыз. Ике ошаган кеше генә бергә аралашып йөри. Бергә дуслаша. Бергә була ала. Ике төрле кеше бергә була алмыйлар. Менә шуның өчен әгәр син күңелең белән яхшыргансың икән, гамәлең белән яхшыргансың икән, димәк, начар кешеләрдән дә ерак торырга кирәк. Һәм начар кешеләр белән аралашу, аларның мәҗлесләрендә, җәмәгатьләрендә булу безгә мөселманнарга шулай ук тыела. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.